هون دزانن کود روژن جشنا قربان ده مالبات رهبر عبدالله هوجلان چو جمعی لإمرالیه و هفدیتن لگلوی پیکانی هندک آگاهی در حق اوی هفدیتن ده هاتن بلافکرن لإیرو آگاهی که نو دبا جبو روجاوای کردستانی و بتایبت جبو خلکن کوبانه پر گرینگ با پارلمانتر دم پارتیه عمر اوجلان و هم جی برازیل رهبر عبدالله هوجلان ایرو دنگک بلافکر یعنی دنگک بتایبت جو کوبانه رشاندیه ده دبیجه سلاوین رهبر اوجلان جبو زانینگاها کوبانه هنه لگور ددنگی وی ده هاتیه بلاف کرن دبیجه دسپیک آگاهی ویش زانینگاها کوبانه تر نبوله پشت ناس کریه سلاو خوشوان رشاندیه بتایبت ماموسته اکادمیسیان خوندکار و خباتکار زانینگاه بتواهی لجوان را گوتیه دوی هون لسر بنگه مدرنته دموکراتیک پرورده ببن سريدة حماها والله مرحبا دمك بري بما لزانگاها كوباني دا بشتاري پانل كبون قال لك والله بدربون اقدميسيان ماموستا خباتكارين زانگه قال لك خاندوان تبلو پانل بو جوينه بو لبدره برپرسیارین زانگه و خباتکار و ماموستین زانگه سلاوی خو جبو سروکاتی را گوته بون و داوی دا جشنه دا ام چون با سروکاتی وک مالبات ما سروکاتی را گوت سلاوی زانگه ها کوبانی رشتره هی سروکی من سروکاتی گو لو کوبانی زانگه هی ما مگو اره زانگهک لهرم باندورا و جهیه هجمارا خاندوانا پرسی مگو بزلالی از نزانم نه 1500 خاندوان بهتر لبدر دارن زانگه خباته به باندور جدمشنن سلاوی وانجی رشتره هیه بر اوجرانگو تجی گل که سلاوی me ji mamosta ra, akademisyen ra, xandewan ra, xebatkarên zangeh re dibêje le ev peyama min ji wan re bêje divê ê li ve dere perwerde didin jî ê dîstînî jî divê gor fikr û ramanê me werin perwerdekirin divê aliyê birdozî da jî gor moderniteya demokratîk perverdaxa bidin divê bandora kapitalizme servan çenebe le demame serokatî ra gor li kobanî zangeh heye slavê wan heye bi rastî nizanibû li kobanî zangehê bi taybet slavên xwe ji we zangehê ra birêkir em jî bi wesileyan hevala ra سلاوی سروکاتی جی خاندوان